Ikaze kuri Semugeshi Bayingana dosiye anartike nongeye kwishimira kuganira namwe mu buryo bw'amashusho ariko kandi tunaganira byinshi kuri politike mpuzamahanga. Mfite ingingo zigera kuri 3 zigiye kuduha ishusho rusange yuko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwo hagati gihagaze. Turaza guhuza ingingo nyinshi ibiri kujya mbere, diplomatic visits ziri gukorwa n'abakuru b'ibihugu ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ibyifuzo bya bimwe mu bihugu byo muri kariya karere k'uburasirazuba bwo hagati cyangwa se muri kiriya kigobe cy'abaperse. Tubihuze turebe se n'iki gishoboka. Iran yo irasaba iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Uruhare rw'umuhuza muri ibi biganiro rwo ruraza kuba uruhe? Hanyuma dutangira ku munsi w'ejo byari tariki 14 Gicurasi, nibwo Minisitiri w'Ingabo wa Israel witwa Israel Katz yavuze ko igihugu cyabo kitarasozanya na Iran. Diplomatically, Israel iracyafite umwanya wo kugaba ibitero bya gisirikare mu gihugu cya Iran. Ni Israel yagiye ivugwa kenshi inshuro zirenze imwe kuba barakuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iriya ntambara, nubwo abategetsi b'i Washington habe muri Minisiteri y'Ingabo yabo ya Pentagon ndetse n'abari mu nshingano habe Marco Rubio, Pete Hegseth bagiye bahakana cyane byo kwemera cyangwa se ibyo bashinzwa ko Israel bakuriye mu ntambara. Gusa ikigaragara nuko Israel yigifite uwo mugambi wo gukomeza kugaba ibitero mu gihugu cya Iran. Ikaba Iran nayo ku rundi ruhande igisa nkaho ninkoresha terme gufunga umutwe bizo kumvikana, ni Iran nayo igishimangira ko hakwiye kubakwa sovereignty yayo, ariko kandi ngo mu miterere yabo nk'abaperesi ngo nibajya baca bugufi kubera igitutu. Ngira ngo n'amagambo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Dr. Abbas Araghchi yakomojeho ku munsi w'ejo nabwo New Delhi mu Buhinde. Ni inama ihuje ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu biri muri bloc economic ya BRICS, ari naho na Emirates z'Abarabu ziri. Iyi Emirates y'Abarabu habayeho no gusa nkaho habaho gukozanyaho kwa hato na hato hagati ya Dr. Araghchi ndetse na mugenzi we wa Emirates z'Abarabu ni Sheikh Ahmed, aho bapfa cyangwa se bari barimo barapfa. Uruhare rwa Emirates z'Abarabu rutaziguye muri iyi ntambara Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabye muri kiriya gihugu cya Iran. Ukwemeza cyangwa se kuva ko Israel ko bazakomeza kugaba ibitero mu gihugu cya Iran byongeye gusa nkaho bisubiza ibintu ibubisi, kuko bizwi ubushobozi n'ijambo Israel ifite mu bitero byose Amerika cyangwa se na Israel ubwayo yagaba muri Iran. Haracyari ikibazo cya nuclear kugeza kuri ubu ngubu kitaremezwa mu biganiro. Ibyo aribyo byose bishobora kuba cyangwa se gukurikira. Nibizwi niba Iran ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyisaba bazabikora, ndetse bakomeje gukangisha Amerika ko ikindi gitero cyose bazagabwaho ari igitero gishobora gutuma Iran yongera gukarishya uranium cyangwa se kuyitunganya ku rugero rugana kuri 90%. Iki gihe iyi uranium iba yabyara intwaro kirimbuzi. Suri nyuma gato ari amasezerano yiswe JCPOA Joint Cooperation, n'amasezerano Iran yagiranye n'ibihugu bitandatu harimo na Union European 2015 byari ku butegetsi bwa Perezida Barack Hussein Obama. Iki gihe Iran yari mu mishinga yo gutunganya toni 10 za uranium. Iki gihe aya masezerano ya JCPOA yatumye Iran yemeza ko cyangwa se igera ku rugero rwo gutunganya uranium ibiro bisaga 300. Icyo gikurikije cy'amasezerano avugaga uranium yindi isigaye yakuwe muri Iran ijyana mu bihugu bitandukanye, especially mu Burusiya. Rwose ababyibuka barabyuka 2013 na 2017 uranium y'abanya Iran ijyanwa mu Burusiya. Iki gihe aya masezerano yatangaga icyizere ku bijyanye n'imishinga nuclear ya Iran, yaje kugira kidobya byituko Perezida Trump akimara gufata ubutegetsi muri manda ye ya mbere. Ikintu yakoze ni ugufata Amerika akayikura muri ayo masezerano, ibyatumye Iran yongera gutunganya uranium. Ubu turavuga ko iyo uranium yatunganyijwe nyuma ya 2018 Iran yari imaze kugeza ku rugero ruri hejuru ya 60%, nubwo hari amwe mu masoko y'amakuru yemeza ko iyo uranium ishobora kuba yarenze kuri urwo rugero rwo kwitwa ko yari ku rugero rwa 60%, ahubwo bari no gusatira cyangwa se baba banafite kirimbuzi either izo bakoreye imbere muri nuclear facilities zabo cyangwa se izo bakoreye hanze. Kuko ku munsi w'ejo umwe mu bakozi b'inteko ishinga amategeko wa Iran witwa Zohrani, hari amakuru akomeje gucicikana kuri internet
avuga ko iki gihugu cyaratunganyije cyangwa se kikiri no muri iyo nzira yo gutunganyiriza uranium yabo mu rwego rwo kubabyara kirimbuzi muri Pakistan. Mbibutse ko Pakistan it's a nuclear state, ni igihugu gisanzwe gifite intwaro kirimbuzi. Ibyo nabyo biri kuvugwa ariko bitari verified, ariko buri akenshi ubundi amakuru aturuka mu bivugwa. Niyo term imenyerewe mu itangazamakuru, amakuru ava mu bivugwa. Ngaruka gato kuri yanjye ngo ndi kuvugaho hagati ya 2018 na 2026 turi kuvuga ubu, ayo masezerano ko gukora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ayo masezerano ya JCPOA byatubye uranium ikaze urwo murego wo gutunganya iyo uranium. Ibivugwa n'ibizwi nuko igeze kuri 60%, ariko bishoboka ko ishobora no kwirenzaho cyangwa se bari no ku bushobozi bwa kirimbuzi. Ngira ngo turi kwa gatanu, ku wa gatatu w'iki cyumweru turimo hari umutingito, ku wa gatatu no kwa kabiri hari umutingito uri ku rugero rwa 4 n'ibice wumvikanye mu burasirazuba bwo hagati. Uyu mutingito bakavuga ko amasoko menshi atandukanye kemeza ko bisa nka hari ikintu cyari kiri kugeragezwa, kuko nta mpamvu ibihari mu buryo bwa karemere cyangwa se mu bipimo byakozwe nta kigeze kigaragaza ko rwose mu buryo bwa muvoma zikorwa cyangwa se bitera imitingito byitwa plate tectonique cyangwa se bya bisahane bavuga ko mu mibumbe yacu iteretseho wenda byahuye bigakomana bikabyara imitingito, cyangwa se niba ari ukwivumbagatanya mu nyanja kwabayeho ukabyara imitingito, ntabwo byize bigaragara. Bikavuga ko bishoboka ko ari ikintu cyari kiri kugeragerezwa munsi y'ubutaka bagatekereza izo kirimbuzi. Ni byinshi byagiye bivugwa kuri iyo ngingo yuko Iran mu by'ukuri yaba iri ku rugero rwo kuba ifite kirimbuzi, binahure n'ibyo Vice President nshinga amategeko ya Iran nayo kwibuka amazina neza yavuze, avuga ko amategeko ya fatwa ndetse na sharia ariyo abakumira gusa cyangwa se ariyo kibabera imbogamizi, ariko nabyo bigiye kuganirwaho kugira ngo barebe ko bayakura mu nzira, ubundi nayo ibe nuclear state, igihugu gifite kirimbuzi, kubera ko aka gasuzuguro ka Israel na Amerika kazahoraho. Bazakomeza kugenda bagabwaho ibitero kugeza umunsi bazaba bafite ubushobozi bwo kwivuganira mu bya gisirikare. N'ubwo bwo bushobozi ni ukuba nyine bafite arme nuclear, ni uko bafite ubwo bushobozi bwa kirimbuzi bubahesha guhangana ndetse no kwihagararaho, bahangana n'ibitero bashobora kugabwaho n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero ingingo yari iki? Kwari ko Israel yari gutegura kugaba ibitero cyangwa se kiri muri iyo mishinga kugaba ibitero muri Iran. Nta nubwo bizwi ko mu ruzinduko Trump yagiriye mu Bushinwa hari icyo byabyaye mu rwego rwo guhagarika kugaba ibitero ku gihugu cya Iran. Icyo kintu sofa ntago kizwi. Niba bimwe mu byajyanye President Donald J. Trump harimo n'ingingo yo koroshya ku rugero rwo guhagarika burundu ibitero, ariko Israel gifite ubushake, nacyo ndi kuvugaho. Ubushake bwa Israel niyo bavuga ko babaye ari ubanda urugi. Amerika ukurikije ahantu iri na Israel ahantu iri, kuba Iran yagira ubwo bushobozi ni Israel bibangamiye cyane, kuko niyo mu buryo geographically ituye mu gace kamwe na Iran. Niyo mpamvu ubona Israel mu rwego rwa gisirikare ikomeze gushyiramo ingufu byagira muri diplomasi ikabiharira Amerika, kubera ko intera ubwazo ni nini. Ntabwo Iran iragira za ICBMs zishobora kwambuka ngo zigere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Misile bafite iherutse kuvugwa nini ntiyagene ibirometero 4,000. Ntabwo reko kandi kuva muri Amerika kugera muri Tehran, Washington Tehran, kilometero 1000 hafi 12, 11, 12. N'ahantu hanini ntago Iran irubaka ubwo bushobozi. Mu bizwi tumaze kumenya, tutazi ububiko bwabo bafite, uko bajya bavuga ko bafite isi surprise, bashobora kuba barakoze za ICBM ariko nazo baragaragaza. Ibizwi byagiye hanze nuko yagiye ivugwa nibura ishobora kugenda ibirometero 4,000 iyo missile ballistique ya Iran, kandi iki bitara ba ICBM. Niko bavuga ICBM nibura iyo missile atangiye kugenda ibirometero 6,000. Teleste iki bamaze kwinjira mu muryango wa rubyitwa small ICBM, nibura za ICBM ariko za stage icyiciro cya mbere. So Israel igifitiye imigambi na Amerika tutazi uruhande ihagazeho, bishoboke cyane ko hashobora kuba intambara nagikozwe cyangwa se atabaye gufatirana vuba na kuko Iran iremeza ko itazahindura intekerezo zayo na kimwe bateze guhindura, kuko babona ibintu ngo bivuze ko nabo bakiri kuri bagihagaze cyangwa se babakiri cyangwa bagishyigikiye icyo kintu cyo kuvuga ko bagomba gukora ibishoboka byose Iran igakomeza kuba igihugu kihagazeho kidapfukamira uwo ari we wese kubera igitutu bakirwaho n'amahanga. Ingingo ya kabiri, Arabia Saudite n'igikomangoma kizaragwe kamba Mohammed bin Salman nabonye bemeza ko bashaka gusinya ibyo bise Non-Aggression Pact.
n'amasezerano agamije guhuza biriya bihugu byose byo mu kigobe cy'abaperse, bagasinya amasezerano ashimangira cyangwa se akangura biriya bihugu ko mu gihe kiri imbere nakongera kugabanaho ibitero bizaba. Ariko buriya amasezerano ubundi akenshi nubwo aba ahagaze nk'umugabo, ariko ntabuze ibihugu kwanjama ibindi, nkoresha iyo terme, ntabuze ibihugu kononera ibindi. Ntago amasezerano abuze igihugu ko cyagabaho ikintu gitero. Ubu se biba bivuze iki? Igihugu gishobora kwikora mu masezerano nyuma y'isaha imwe kikagabaho ibitero. Mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga iki gihugu gifite uburenganzira kubera ko kikuye muri ayo masezerano. Ari nayo mpamvu akenshi Iran idashaka gushingira umutekano wayo ku masezerano, kuko n'abakora n'abatayubahiriza nta gikorwa, kuko nibo bayashyiraho. Amerika mushobora gusinya amasezerano ikayarengaho, ntago ICC iri buze kubakurikirana, ntago UN iri buze kubajya imbere ngo barayivuguruza cyangwa se nabo bayigenera ibyo ugomba gukora. Ikindi, umuntu musinya amasezerano ashobora kuyikuramo nyuma y'iminota 3 cyangwa isaha cyangwa ikindi gihe runaka akakugabaho ibitero, kubera ko biragaragara ko ayo masezerano yamaze kuyikuramo kandi biremewe. Umuntu aba agomba kuva mu masezerano igihe cyose yumva ko nta nyungu akiyafitemo. Iran Aggression Pact ije ikintu ndi kubonamo ni politike y'ibihugu byo mu kigobe cy'abaperse, kubera ko amakuru y'ubutasi hari yemeza ko ibihugu birimo Qatar, Emirats z'Abarabu na Arabia Saudite byamenyekanye ko nabo bafatiranye cyangwa se bagende muri karakavuye k'ibitero bya Israel na Amerika, nabo bakagaba ibitero byabo bakodinetinze biteguriye bakagaba ibyo bitero ku gihugu cya Iran. Bafatiranye karakavuyo k'ibitero bya Amerika na Israel, nabo ubwo bagaba ibitero bikomeye kuri site, ariko bakavuga ko ibitero byabo byagendaga byibasira inganda cyane cyane z'ingufu za Iran nka Emirats z'Abarabu. None Arabia Saudite nk'igihugu nacyo gishaka ubwo bugenzuzi, hegemoni muri kara karere mu bya gisirikare, ibitero bya Arabia Saudite ngo byagendaga byibasira inganda zicura intwaro n'amamisire za Iran. Iran ifite ayo makuru. Kugusinya Iran Aggression Pact bisa nk'aho ari ukurinda Iran ko yazihorera, kandi Iran yavuze ko kugeza kuri ubu ngubu itarihora ku banzi bayo. Niba Iran ivuga ko itarayahora urupfu rw'ahoze ayoboye Quds Force General Soleimani, niba Iran ivuga ko itarayahora urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei, bizacora iki Iran igera ku ngingo yo guhorera inganda zayo za gisirikare n'inganda cyangwa se n'izi site zindi zitunganya igitoro? Mutekereze ikizaba n'ikizakurikira. Ibi byose rero bitanga umucyo cyangwa se byerekane aho ibintu bigeze muri rusange. Nishyura abashije kubona muri aya masezerano ya Arabia Saudite na Mohammed bin Salman, ibihugu byajyaga bica ruhinga nyuma rwose bigafandinga ngo amamiliyoni menshi y'amadolari Emirats z'Abarabu na Arabia Saudite batanze bafandinga ibikorwa bya gisirikare bya Amerika kuri Iran, batera inkunga cyangwa se basa nk'abafatanya mu buryo bw'ishoramari cyangwa se amafaranga ikiguzi cy'izo ntambara bayatanga hariya. Hanyuma ikindi nacyo ntakibagirwa kuvuga tunagana ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'iki gitondo, nuko igihugu cya Iran buriya amakuru haremeza ko kimaze gusenya indege za Amerika 39. Iran iherutse gusa nk'ibikomoze ivuga ko bisa nk'aho Amerika hisha amakuru y'ibyabereye hariya, ariko ukurikije n'andi makuru ari kugenda ashyirwa hanze ku masoko atandukanye, n'ubundi aragaragaza aho kubura gucisha make no kugenda gake kwa Amerika bishingiye no kuba barabonye ubushobozi bw'igisirikare cya Iran. Hanyuma izo ndege 39 approximately bikavuga ko mu kwezi kwabanje nibura buri munsi indege imwe ya Amerika yaraswaga. Ni raporo mwabona kuri CNN babivuzeho na Fox yabivuzeho, bavuga ko habaye ko gusenya indege zabo zisaga 39 muri rusange. Ndabona ingingo dufite rero kuganiraho mu iki gitondo ari izi ngizi bizajya bidukundira, ntabwo turagira ubushobozi bwo gushaka ibikoresho bihagije ngo tuganire mu buryo bw'amashusho, dukoresha buriya buryo bwacu dusanzwe dukoresha n'ibidukundira tuganire mbona nkubone, niba ari byo nakita mbona nkubone. Gusa nta kintu nabifuriza uretse umugisha w'Imana, mukomeze mudukunde kandi mushyigikire platform yacu, nayo platform yanyu tuganiraho amakuru arebana na politike mpuzamahanga. Twese mugeshe bayingana blessings.